Slam in fiam na lang mga ming cha kan veng ti ming cha tu te state level te national level te khang kha lompui na chormoi na chete kan siam sak vea hen hi adong tur akan theater te kha khongai takin stage bull na hen ron official don dia chuan kan loman kan chormoi na te bin sem sak turin pu flarin moana kan advisor Phengchong Sporting Club advisor khongai thlan ron chuak sela ani hi puep na rin buwan hi sa headquarters way may president nilay ani bo kani le kan chol moi turte apa saberatan valal peki ani hi pulal khali na fanu diu soron veng media Subroto Cup football tournament ate interstate women senior football tournament ate alo tel khali mang som se ni tual lot ni hi pu ro hi pu ya ka duai bi veng media ni hi interstate women senior football team kel ani kan football player nei chat ani abaro pui be lo mo me zoram thari pu le khat choi lo ka du ani hi third day hi under 15 girls single Mizoram badminton tournament ate senior women's double Mizoram badminton tournament ate in Gaudium Telangana Open tournament under 15 girls doubles ate champion ni thei ani in senior B ka hian champion thei no bangber ani bokani nei chia mesak ro rong bola besak lo rongbola apa hi thang sunga ania ani hi kan thia thei dan to chuan A1 te kun ni ani hi NBA junior ranking tournament boys singular le NBA official badminton junior championship boys singular te champion thei ani bokani Stephen Steve Hanmoya Mizoram fitber Stephen hi rei lo chua sungin ni kum lama khan sang hi som hi pathuma khan Mizoram Fitness Festival Mizoram Fitber ani lo di to maro su hi tun chuma hian sang hi som hi palia hian runner up ani Mizoram Fitness Festival 2024 kan suang le ni Stephen pu PC ram dun siama mama mama hi Mizoram basketball youth national team manager Mizoram basketball manager in ani po lomom silem tuanga silal thiang hi mapapa nurong kaldone nurong kale ni hi inter-district karate championship ate MK state level karate championship ate runner up ania 13 inter-district karate championship second runner up ni thei ni bokani okay pu sil thabuana puma buana ani hi zina ayo rong kal thei arong kaldone he puma buana thangbuta she thena thangbuta design printing nei dupa fardu bang kala andi hi 35 men single Aizol Open Tennis Tournament ale 35 men single policy Open Tennis Tournament at runner up ni theni hello there ro pui khop mai PC lang hing sanga PC lang vuri na papa ani hi inter-district karate championship ate AMK state level karate championship ate runner up ania in inter-district karate championship ale AMK state level karate championship ate ya second runner up ni thei ni bokani karate thiam kan veng kan nei ni kan bani long da kun lo den se lang soi moya me mo van lan soi moya apa lang go ye na soi moya hi apian hi an ula ani hi European qualification framework level 4 certified ani om sia chuan
bodybuilding and fitness ang akan gym ang akan in certified coach sa dilon tinan so เราปุ๋ยครบไหม ปูซีรำดุนมอยอ่ะ ไอ้ อ๋อเราสวดสูกินเรามาพี่สกายไดวิ่งกันเชียงอ่ะถอนาจังอ่ะกระสุดอากาศตีงอ่ะอันสวนทางต้ององเสียงอาคาร instructor assisted deployment course solo static blind jump course อ่ะแต่มิโซรามันพัฒนาแบบในตัวริน training train ช่วงอันนี้เราคุยเลยเรามาอ๋อเลยให้เราเรามาเรียนของไหนก็กินหันดิ้งซารุละออโต้เซสสองขันโซนวันนี้ผู้ว่าบุญเขาวิ่งหันมาเสียเลยเนี่ยเว้นซุนเว้นคำที่มิ่งถัดตู้กระตามเฮียนอันเป็นซุนโดนเนี่ยอันยิงริงตะกินน้อยเตะโลกันช่วงตัดเซ็ตเซ็ตนี่อันนี้เราพอที่กลุ่มทาระกุมินาเฮียนเว้นที่มิ่งถัดตู้เราที่ซุนเซมเสียเสียกันตัวอันนี้บ้าพอที่เว้นที่มิ่งถัดตู้รถช่วงเสียแล้วกันดูบ้างนี่เลยกันโดนเนี่ยที่การโปรแกรม